Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, ko Kohinga Koha, tētahi o ngā kaupapa matua I te hui Wāhanga ki te ao. He Wāhanga whakahirahira o te hui, e whakatairanga ane ngā pakihi Māori I te rohe o Tainui. He hōtako hō, kua whakarewa hia ake ki ako ai ngā kairuku tau tohito, me pēhea te ruku, kāore he pātara hau, I roto I te hau marutanga. He tākuta hauora, he toa o te ao katoa ki tāna hā kinekina. Ka tahi anō ia, ka kōpaua, hei kaitākaro Māori o te tau. Nō reira, kei ngā piki kōtuku o tēnā whaitua tēnā koutou katoa. Ko Kohinga Koha, tētahi o ngā kaupapa matua I te hui Wāhanga ki te ao. He Wāhanga whakahirahira o te hui e whakatairanga ana I ngā pakihi Māori I te rohe o Tainui. I tō pūtahi, ngā tāngata whakaaro auaha ngā hapori me ngā kai whakahaere pakihi ki te toha I o rātou mōhiotanga me wā rātou rauemi I runga I te whāinga kia puta he tō nuitanga ki ngā iwi take o te ao, Anei a mārena mane. Ko te whakatīnana tanga tēnei o te whakaaro nui, anā ko tā Kohinga Koha he arahi I era whakaaro kia tipu toi tū ai. How do our tribal entities ensure that those whānau in need are being served? And that's why we have Kohinga Koha happening at the same time. That was her vision, was that locally strong and global investment had to be a movement, one and the same. They are not two separate things. Ko te wainga matua o Kohinga Koha, ko ngā tū honohononga e mana ai te tō nuitanga ki te ao. Kua tau mai ngā iwi no ngā mautere, no tā wāhi ake rā, hei aha kia whakapā mai ki te iwi Māori, kia hono mai ki wā tātou mātāpono, ki wā tātou tikanga, ngā kaua, me pēhea rāno tātou e mahi I ngā mahi pakihi. I think having this to be able to inspire our rangatahi, I think it's amazing. I think in order for Aotearoa to be successful, we have to embrace culture. As people here, we have to embrace Māori tikanga. I whakatūria e Kohinga Koha he puna pakihi ki te wāhi tū ai a ohanga ki te ao, mai ngā pakihi iti nei ki ngā pakihi ahumahi. E kotahi ai rātau I raro I te moe ā, o te oranga ngā tahi. This is innovation born from necessity, and it deserves our attention and our support. Our mahi here is basically innovation and bringing solutions to problems which involve the water and the solutions which involve the water. That can be diving through to robotics, through to using AI and all the in-between. Ko te rautaki, te mea me uru atu ki ngā kamupene Pākehā, me te whakarauora kia rātou me pēhea te kōrero tahi mai ki tātou iwi Māori, kia whai pūtia, kia whai wāriu tō rātou mahi ki tō te hapori Māori. I'm pleased to report that 750 people visited the expo, featuring 45 stalls representing 158 marae across Tainui waka. Hei tā ngā kōrero o tō tātou ariki nui, e hara tēnei he koe tui tangata noa, he whakatipu iwi kē. Mārena mane, te Karere. Kāti, kua whakarewa hia e te rōpū whakamana I te tiriti, he whakatefa e pāne ki ngā take Tūrei me te mahi a te kāwanatanga e whakararuraru ana I te noho a te Māori, ko te ingoa o tēnei kareme, ko te Constitutional Kaupapa Inquiry. Wai, toru, kore, tomo kia ngā tatau o mātangi reia. Kei waitangi I tēnei wā, te kaitōranga pū no ngā kākāriki a Huhana Linden, ka whakawhiti atu ki aia I Anei. Kei te tuahine mihi ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe te manahau o tira tēnā koutou te motu. Nā, kei waitangi koe, kei reira te kreme nei e wānanga hia ana, kōrero hia mai ngā hohonutanga o tēnei kreme, o tēnei whakatefa a te tarai piunara. Heha te whāinga, heha rānei ngā whāinga.
Ko tēnei te wānanga whakamutunga, te wānanga tuaono o tēnei tribunara e pāna ki tēnei constitutional inquiry nei, e wānanga ana, e titirohanga nui ana, e ruku hōhunu ana, i tēnei mea te kāwanatanga, i te tino rangatiratanga o te Māori, anō mo te mana whakahaere a ngā rawa, ki roto i ngā rohe, koea katoa ngā kai kreme puta mai ana. Nō reira tēnei wiki, te wiki whakamutunga, e whā ngā rā, e noho ana ki runga i te marae o te tīwaitangi me te mihi nui, ki te iwi kāinga a Ngāti Rahiri, a Ngāti Kaua, te matarahurahu, me te nui o ngā kōrero, te ki a ngā hapu o ngā puhi. Horekau, tō tātou hapu, o tātou hapu e tuku i tōna tino rangatiratanga ki te kāwanatanga ki te krauna. Anō te kite i enei o ngā rōpū āmotu nei, pēnā i te rōpū wahine Māori toko i te ora, te kaunihera Māori kei konei katoa rātou e kaha tautoko ana i te ki o te hapu rangatiratanga, me te ki anō a ngā whānau e pēhi tonu nei i tō rātou ake mana, te hononga ki o rātou whenua, ngā rawa, ngā iwi hoki, no reire he maha ngā kai kōrero e mihi nui ana. Ki o whakaaro ka whakaoreore tēnei kreme i te kāwanatanga, kia rereke a rātou mahi ki te iwi Māori, kia rereke rānei o rātou whakaaro ki te iwi Māori? Ko tētahi o ngā whakahau, a wētahi o ngā kai kreme, ki te tribunara, tuhia he pūrongo. Kia mana, kia rongo te mana o tēnei tribunara, i tēnei mea te mana ake o tō tātou iwi Māori, me tēnei kāwanatanga, ēnei kāwanatanga, e pēhi tonu ana i tō tātou tino rangatiratanga. Nō reira, e mihi ana ki ngā kai kreme, e mihi ana ki tō tātou kai whakawā me te puari o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ka pai huhana, mihi ana ki a koe e nā whakamārama. Nā Scrutiny Week, ki te whare pāre mata i tēnei wiki nei. Hea te tikanga o te wiki Scrutiny nei, hea hanga whāinga o te wiki nei, ka kite rānei tātou i te aha i roto i te roanga o tēnei wiki aro tūruki nei. He kaupapa hau tēnei ki roto i te taha kāwanatanga. He wāhi mō mātou o te āpitihana, ki te arotake, ki te tātari, e ngā mahi, me ki te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga, o rātou kaupapa, ngā kaupapa here me te whakahaere i ngā tari kāwanatanga. Tēnei rangi tonu, reira ahau ki runga i te hui topa, mō ngā take hauora ki Minita Simeon Brown, katoa ka puta mai ngā minita me ngā āpiha ki te whakautu i ngā pātai. Mātou, ko te hihia, kia rongo, i ngā tūtukitanga o tēnei kāwanatanga. Hei painga mo tātou te iwi Māori, anō painga mo te hāpori katoa. Nō reira koia taku aronga, me te aronga o te rōpū kākāriki, e pāna ki te Tiriti o Waitangi, me te mana, tukua ki roto i ngā hāpori ki te whakahaere ngā kaupapa. I tino wero koe i Simeon Brown i te rānei huhana? E pāna ki tēnei ture o te paiora, me tōna whakakore take i ngā take hauora nei, mo te Māori, mā te Māori e whakahaere. Nō reira, kaihia ngā whāri hauora Māori e nai nei, nā te aha i tini ia, i whakakahore i te mana o i era momo pāri, nō reira koea ahau e pātai anei ngā pātai nui. Ka rawe koia kai a koe. Nā, pātai whakamutunga me te mōhio i hoa he wā poto e toi ana ki a tāua. Ka taua no te tāpiritanga ki te ture whakahohoro pūā hei tanga fast track ki mua i te whare pāre mata. Hei mua atu i te krime te ai ki ngā kōrero. Nā wai tere ka tere ke atu te kōkiritanga o tēnei tāpiritanga ki taua ture nera? Kātahi rā te tahi mea pōhehe, te tino hōhoro o te haere o tēnei ture. E patu ana i te reo, te Māori, e patu ana i te taiao. Nō reira, taku whakapai me te rongo i waku hoa, hei te wiki e tū mai nei, ka hoki mai tēnei pire. Nō reira, tērā pea rua marama nahe te roa o tēnei ture, ki mua i te hāpori, mo te noho ki mua i te komiti whiriwhiri. Kātahi ka hoki mai te tahi pūrongo, me te hiahia kia mana ki mua i te kri me te. Nō reira e whakahia ana te rōpū kākāriki. Hei te wiki e tū mai nei, ngā wiki i mua i te krihi me te, ka tohe tonu, ka tohe tonu.
Rawe huhana me pēhea rā hoki, e mihi ana te karere ki a koe, i tō whakawāte i a koe ki te whakatakoto mai, ennei kōrero hau katoa, ka rea kore ki ngā taringa o te motu, ka mihi ki a koe. Huhana Lyndon o ngā kākāriki i Waitangi, kia ora rawatu. Hai anora e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, he hōtaka hou. Kua whakarewa hia ake ki ako ai ngā kai turuki tau tohito, me pēhea te ruku, kāre he pātara hau i te tuara. Ara, i roto, i te hau marutanga, e karema kia mautonu mai. Hoki mai anō ki te karere, he hōtaka hou, kua whakarewa hia ake ki ako ai ngā kairuku tau tohito. Me pēhea te ruku, kāore he pātara hau i te tuara, i roto i te hau marutanga, te whakapakari, te kaitiakitanga, me te whakatipu anō i ngā mahinga kai ōmua. Ko tā te hōtaka nei, he tuitui i te mātauranga Māori ki ngā taumata mātauranga a ao mo te ruku, a tokorima ngā uri o te tai tokerau kei roto i tēnei hōtaka e whakaungungua ana. Ko Waitā me te runanga o te Aupōuri e tū hāpai ana i te hōtaka nei, Anei a Harata Brown. He whakangungu, he ruku. He pai ngā tikanga me ngā kaunga o te ao Pākehā i roto i ngā mahi moana. Engari, ka pēnei hoki, te nuinga o era mātauranga i ahu mai i ngā moana atu i te kāinga. Nō reira, ko te mea nui, ko te mea whakahirahiro o tēnei a ko ranga ko tūhonotia ngā me e rua. He kaupapa whakapakari tēnei e tūhono ana i ngā taumata haumaru mo te ruku ki te tirohanga Māori. Māku e titiro koia tēnei ko te tuatahitanga, te kaupapa tuatahi, he kaupapa ruku moana, e hakahaere tia ana ko te reo Māori, ko ngā tikanga Māori, ko ngā kai whakahaere hoki, he Māori katoa. My koror's knowledge is a foundation of all of my connection and my awareness around the natural world moving forward. And that's some deep, powerful mātauranga that's been carried that I am sharing it with all of our whānau through this Waitā program. I've been diving for a long time, but a few years, but yeah, first time experiencing something like this. Yeah. Tokorima ngā uri e whai nei te tiwhikete SSI. Taku mātauranga katoa o te moana i ahu mai i te moana o tauranga. Kia hau nei koera te mātauranga Māori. Ngā kōrero, ngā mātauranga o te tangata e noho pūana i roto i tōna ke moana ko Autēra. O reira, ko tūhonotia, e rā akoranga ki roto ki tēnei kaupapa ki a Waitā. He iwi taha moana mātou, te iwi o te Aupōuri, ngā tai e rua, tai tama wahine, tai tama tāne, tai atu ki ngā tai o te rerenga wairua, ko ngā painga o enei pūkenga, tuatahi, he kokohi kai, ka rua, he pūkenga e whai patangai ki roto ki ngā mahi rangahau, e ata titiro ana, e ata mātakitaki ana, e pē ana te āhuatanga, te oranga reinei, te matenga reinei o ngā tokatū moana, i roto i ngā wai, ngā moana o te Aupōuri. We recognise that the moana just isn't a body of water, but also a living entity or living being that we're connecting with intimately. And I feel that is an important part to play in our people, in all people moving forward in this day and age. The reconnection and the establishing of our umbilical cord into the taiao, into the natural world. E haumaru ai ngā kairuku i te putanga atu ki ngā tai o Tangaroa a tōna wā. Harata Brown, te Karere. E kare mā koe eke anō ki te wā kapahaka puta noa i te motu tai hoakene ka tīmata ngā whakataetai ārohe. Kia uru ki te matetini, 2025 no te pōnei i hui ai te tarahiti te Arawa kapahaka ki te kōwhiri i te rārangitanga mai o ngā tīma kātū ki te whakataetai ārohe o te Arawa 2025 a te 13 me te 14 o Maihe. Ko te Arawa tonu te whakamaunga kanohi mo e rā tūrohe. I nā rā hoki e rima o ngā kapa e ono o te Arawa i whai wāhi ki te matangi rua, te rā whiringatoa o te matetini i tēnei taunei. Nā, kua waimari e tātou i te māngai pū kōrero nei o te Arawa waka ki ngā kai whakahaere o te matetini. Ara ia tēn wāka kua hono mai nei ki tā tātou hōtaka. E te parata, e mihi ane kia koe, tēnā koe. Tēnā koe, pehe ana.
E pai ana, pai, te kite atu i a koe me te rongo atu i tō reo. E hoa, he ture hou rānei, he tūkanga hou rānei i a ta kōwhiri hia e koutou i roto i tā koutou hui i nā pō. Hei whakaū mā koutou ki te whakataetai arohe o te arawa a te rātau. Ai rānei, Karere ke e tahi a huatanga o te whakataetai a te rātau. E hari te mea he tino hou ngā ture kua whakatairanga hia. Hoi anō ko tā mātou he whai i ngā panonihanga, he mea whakatakoto e te matatini, e māmā ke ai, te whakahaerenga o tā mātou kaupapa, me te hono anō ki te whakataetai o te matatini. Hea ngā kaupapa nui a te kōrero hia e koutou i tā koutou hui i nā pō. Ai rānei, he kaupapa nui a ta whakatakoto ria hei a ta wānanga mā koutou. Ko ngā kaiwhakawa tērā, i ngā tau ko hipa ake, i whakatakoto hia te rahinga, te nama o ngā kaiwhakawa ka kanahoki au atūru, hei tērā tau, ka piki ake te nama, e ori te ake ai ki tā te matatini i whakatakoto hia ai. Me ngā pūnaha mō e noho haumaru ai ko ngā kapa katoa i roto i te whakataetai. Ka rawe. E hoi anora, i kārea no te motu kia rongo, ko wai kātū, hea kātū, hea hakoia te raupapatanga o te tūmai a ngā kapa ki te whakataetai arohe o te arawa a te rātau. I a te kōwhiri e koutou te raupapatanga, no reira whakina mai e hoa, kia marama pū ai te marea, hea te hunga, hea ana ki te mātaki i ngā kapa o te arawa a te rātau. Hea a wai kātū. Anō reira, rua te kauma ono, ngā kapa kātū, a te rātau, kamutu e rima ngā kapa hou, kua whai wāhi mai ki te kaupapa nei, e rua ki te wahanga pakeke, e toru ki te wahanga whakataetai ake. Nō reira, ko tā mātou tikanga, ko ngā toa o te hunga pakeke ka timata ka wāhi te rā, whakataetai hei te rā horoi, ara ko rangiwuhi pakeke tērā, whai muri ake i a rātou ko ngā rākau mātaipu atua matua, o tātou whanaunga no taupō, tū wharetoa, te piki kōtuku, whai atu i a rātou, rangiwuhi, te kuai, te rotorua nui a kahumata momoi, he kapa hou tērā, he mea whakahaere, e te tama a wetini, te ahi tipua whai muri i a rātou, te ke ngārangi, te Arawa ki tai, te kapōtū haurangi ngati wāhiao, te upoko o te repo, o tātou whanaunga no reporoa, kapa hou anō hoki, te kapo o ngāti tarawhai, te warehako o te puku, te tehi anō kapa hou, e whakahaerihi ane e tenga. Tenga, ai. Ka mutu ko to taua kapa o taua whanaunga ko ngāti whakau e tērā. Koera ko ngā kapa katoa katu hei te rahoroi. Pakanga nui kei te haere ake e hoa, te kaunga hoki o e nā kapa. No reira ko reporoa, ko rotorua nui a kahumata momoi, koera etahi o ngā kapa hou mo te whakataetai a te rātau. Nā te maha hoki o ngā kapa, e hia ngā kapa no te arawa ka whai wāhi atu ki te matatini. E ono tonu? Neki atu rānei. E ono tonu. Ai. Ko whakatikanga hia tērā e te matatini, kāre e nui ake i te ono. Ka pai. Kei roto tonu koe i te heke ngārangi e hoa, kei te whakahaere tonu koe, whakaako koe i tērā kapa? Kei te whakaako tonu, engari ko whakairihia te piupiu, bada. Tāua e hoa, mihi ana ki a koe te tuakana e te rangatira. Mihi ana ki a koe ko rangatira te karari a koe. Ka pai hoki e nā whakamohiotanga kia mohio ai te marea. Me haere ki te mātakitaki ngā kapa o te arawa. Koe rā te raupapatanga o ngā kapa. Ka tū ki te atamira. Ka mihi ki a koe, e taku tuakana, taku rangatira, tēn waka. Tēnā koe. Tēnā koe, bada. Kia ora wātu. Tino prata tērā mai rāno. Hei muri ake i ngā pānui hoko e tiwi, ko wai i ko paua hei kai tākoro Māori o te tau i tēnei tau nei, kia mau tonu mai kia mohio ai koutou.
Hoki mai, he tākuta hauara, he toa o te ao katoa. Ki tāna hā kinekina, ka tahi anō ia ka kōpaua, hei kaitākoro Māori o te tau. Kia tahuri ake tātou. Te pō tohu tākoro o Aotearoa. Hiki tia hapai ngā ki te taumata o te ao. Kia mōhio mai koutou he rata haura anō hoki a tākuta Kālina tangotea. Oh gosh, it feels like I've had an incredible year and this is definitely the highlight of it. I've been doing a lot of training, a lot of competing overseas and it's just been a good one, a lot of gold, got a lot of gold medal. But to celebrate it tonight with my whānau and the Māori community is just so special. He uri no ngā puhi ngai tahu me te mautere o Tonga. I would say obviously it's World Championships and those are huge events every year. This year we had the World Games, which is run in conjunction with the Olympics, so that was a huge one. And so I won gold there, which was just the best thing ever. So I think that was, those two things, the World Champs and World Games. I just started going to the gym and figured out I was pretty strong. I think that's pretty common with like Māori Tongan people. We're a very strong people and I just love to lift heavy weights. Joseph, I tēnei wā kai roto i te NRL, kai te tākaro mō Canberra Raiders, tērā tīma i tua i te tīmatana o te NRL. Ana koia hoki tētahi o nā toki o roto nā Kiwis, i tahi a James Fisher Harris, rawa ki te poipoi ki te arahi i te rā kapa. Koia hoki tētaho nā wā mātau kai arahi i te tō mātau ake o Aotearoa Māori New Zealand Rugby League, tō mātau kapa, nā All Stars, ko rawa ko James hoki, ko rawa i te arahi i te raropu. Ko te toru te kaumarima tau o te pō tohu tākoro o Aotearoa. Me haere tonu, I roto i tēnei wā e whakakore haere anei nā kaupapa Māori e tēnei kāwanatana me tātai ki te hopu, ki te pūmau tonu ki tēnei kaupapa. Arā te kōrero, kangangaro koutou, pōtaka maipi, te karere. Ka ngangaro, koe nā tātou kōrero mō tēnei rā tūrou, Hawaii.